Atongoi hungu wa chama cha Wiper Evo Senator wa kaunti ya Kitui Enoch Kiowambua Munyanya wa Makueni Dan Kitonga Manzo na muyumbe wa Matungulu Stephen Mutinda Mule mavya ya itheka nzeke siakana ve muvango wa mutongoi wa chama cha Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka kukwatiania na President William Ruto. Atongoi mawe takananzeke ii nyaikitwe ni atongoi alameva kuve na President Ruto kwithe wa mamanyie kana ni mapalukite uyani wo na meenda ubingisa enende boni mutesia na ripoti kwa withiana. Tongo yamewetakana vaimu vango nomwe mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ukwatania na President William Ruto maundoni maki uteti nanza kirisi ende na unyai kwa nindhusi ya chama cha Wiper ila simanyeka na nisi ndeto ndeni wa maundu mauma utongo hii na kila meenda ni kuvingisa ile kosea mwenende wa Kenya. Na mjini mwesini ya saki nye Senator Enoch Kiowambua di matabu mwabungu di mwenye onomwe na kenga mbai undu wanaweva nenda kumota bisi ya baasi wo mbai ya Mukamba kana Kalonzo wa Musyoka dana komana na William Ruto na bayimu bangu wa Kalonzo kukomana na William Ruto uyimu Kalonzo wa Musyoka de unena nye wende siye either we mwene kana kwisirandu make adezo tuika no ala dukomena William Ruto kwa unyibanyola wokete ekai utele mwani mwaki webya wandu ma UDA ati mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka nuku yukwata na Ruto wakwata na kingeiwe mu Kristo no Yesu ewe kawambiwa akemwe Neta wa kaunti ya Makueni iwetakana Stephen Kalonzo Musyoka nukwetwe muno kutangia nthino ya Kenya ayumbula kananga likosio nthisi ngalikone ulaini siende na mukwata mbauko kile kiwelo chako kitia kiwela cha president wa Kenya. Tani Deputy Secretary General wa chama cha Wiper kana bae bandu katika mikutano ya Wiper kana neki ya Wiper kana kula kwa mheshimiwa Kalonzo Musyoka tuweza kuma onaimwe katika upinzani kana United Alternative Government na nenda kuasia kana anduma DCP ni matukwetie mono anduma DP ndiye DAP ni mekwetie mheshimiwa Kalonzo mono anduma linda mwananchi ni mekwetie mono onde na ndiaze kana onakisi Mombasa no on the coast northeastern kila bandu Kenya andu measia mheshimiwa Kalonzo no wewe na uhima na serikali ya William Ruto nize kana mundu loto za kumwenu cha kwa bituke ni mheshimiwa Kalonzo Musyoka kutenda kwaza chama cha Wiper kiba nduke ya mwete kindu cha mthembosu kuomba ya lili tuliai ni mwatutumia tukamando zumbe na namubala tumikwete yichandele ikathela kisebeni na yo ndi bahati yiyumbanya itu minu cha 2027 muzumbe la ukitwe eta wa Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka oingi maendano wetakana hivyo vei umilileti na Senator wa kaunti ilovi kuendea na kuatene na ngaliko ya ulei na kuleo kwa tambo silikali kana ngaliko ya one term yila ukilile mono na niwezi tende tete ithu kwa manake na kundukuwa ndako lono uvioka lawa Makueni itwa mumbanizi ya mumbano nina mheshimiwa Kimilo saa 10 cia muthena Sifuna ni wabika command center la Twitter SKM command center ya umando zumbe kwa Ruto na andu maku ekaiye yumaya kitaiye mea nondo bungu serikali ni telemile na nundu serikali ndi kuona yuye bandu bangithi meona na meisilia kana Mukamba ni woto na matethi itwa makanya ko ito alam ni mume ya mwengi mtuze kedai munengetwa mbesa mwana ngechitwa ya munene mwa ya imbesa na muima na munene witwe chitwa ibina endo kwa mwengi mtuze kawaya nyumbro nibai inyonde nitwa mutavya kayudha ukana mbaya Mukamba. Mutongo TV nyene toboni mutesia.